Yes, it was because of the privileged speech of Board Member June, and it was referred to the Committee on Health and Sanitation. Yes, there were discussions, but later on, na balaan dito nga ang concern gid is certain personnel. Okay. One or two of the personnel, I cannot give the name, but they are, I think, acting a very important function, most particularly on the financial side. Mhm. So most particularly accounting and the budget. So there were already cases, no? And that person gali damo na siya sing cases, even mga previous nga chief hospitals may mga naging problema, no? Mhm. So kag hindi matuod niya ang kakadelay ang project for reasons because according to the chief hospital, Dr. Dumayas, and even the chief of clinics, I believe, siya naghambal tong kag ang human resource officer. Nga once ang mga plantili, mga payroll ginasubmit, there are instances na gina-erase siya ang mga ngalan sa mga tao nga dapat sweldohan Mhm. on his own. So, and then, so of course, sa hindi na pwede mahimo na malibot sa payroll. Oo. So those are one of the many reasons nga na delay ang mga projects kag ang salary, not project, salary. Mhm. And eventually may mga damo na nga case, even the lawyer of the Department of Health, no, regional office nga nag-confirm nga may mga amo na. So again, ang isa sa mga resolution dito, possible resolution is we will be asking the governor nga makahimo sa executive order to further strengthen ang regional hearing committee gali nga it is based on the law of the tawag nila nga Magna Carta for Public Health Workers. Okay. Nga ang provincial health office officer amo ni siya ang mingin dira sa amo ng regional hearing committee. Okay. So that mangod kay local government code, no, naabot na devote ang function. Mhm. So although national sila, national ang Santa Barbara, yes, ang am I correct, no? Santa Barbara. ang sanitarium. Pero the law still exists. Okay. So that is why one of the resolution there is to the governor to have another executive order to further strengthen the hearing committee headed by the provincial health officer. Kag butangan sang may vice chair nga dapat may legal gid, no. Mhm. So just like what Dr. Tarbado before ko no nahimo, no, na may mga dispositions ang case kay dapat mag-aagi da ang concern. But we are also being informed nga sa meeting sa mga national officers dito sa Clark, no less than Yusek Pangki Cascolan Yes. of the DOH, nga siya kuno gid spearhead nga eventually madisiplina ini nga tao because again the services of the hospital is compromised Yes. because of such, and I hope kung ako when I was me even akong gani matugda is kung pwede mo na ibutang hindi mo na siya mag-ibutang para and it will not create more damage and problems sa imong organization. But again, may ginatindugan siya yung nga Magna Carta for Public Health Workers. Pero kung sa local government unit na yan, pwede mo na ibutang sa freezer. Isa lang siya yan, i-detail mo siya. So you let somebody handle more capable kag para hindi maapektuhan ang efficiency and effectiveness sa imong serbisyo sa imong local government unit. But lain abi mo because they are the national government. So on the part of the Sangguniang Panlalawigan, on that output of the committee hearing, I believe that will be one of the output of the said committee hearing. Isa sa nadumduman nato sini board kay last time may ara ka man sang tagaan sa importansya ning parte sa atong sa treasurera man bala San Rafael.
ato masiling naton nga do national man ato siya kay siyempre under man sa BLGF. Pero ang inyo nga concern sa sangguniang panalawigan is about sa mga pumuluyo. The same man diri sa Santa Barbara about man sa mga workers naton kag may mga pasyente. Precisely correct. So ang inyo subong is nagapangita kamo sang pamaagi kung paano mabuligan kag masulbar ini just like dito sa San Rafael na eventually natagaan nyo sang solusyon. Yes. For reasons because the primary concern is because our constituents in the province are affected by Yes. the services of this hospital. Kaya especially ang mga empleyado da constituents na naton taga-probinsya na, more particularly in the taga-second district, sa Yes. district ni Bord Jun, kag ni Bord Lito, and even Bord Soliano, nga mga taga-dira sa area nila. So, amo nang rason nga nag-committee hearing kami for reasons yung paano kami makabulig. Yes. And that would be one, no? Ang dito lang tawad dito sa San Rafael, so na at least na resolve na ato ang concern. So amo ni ang role sang Sangguniang Bayan panlalawigan ninyo headed by Vice Gov Tingting. Nga kami dire kung ano ang pwede naman mabulig, no, para sa pumuluyo. Nga kung paano kami makaresolve. Kaya again siguro it was also pan man iya kay tabuan man ngay kami kaagi mayors mo. Mga board members ninyo, majority are former mayors. So, experience namon sa ground sa local government unit as executive, dako hindi nga bagay man diri nga nabulig sa amon sa Sangguniang Panlalawigan.